Oops. Mày mày thì đào thì cái tấn già ra này mày chỉ là musla ta cái đầu rồi cái đó musla ta cái đầu rồi cái đó mà khá là thơ gì lời thuộc bom ấy nè xí gì lôi cái nó khăn mà nè rồi lại chắc cái bên cái lâu cái tuổi plan tàu chứ ấy đi Joker nói cái nông film gì am cái nào này có cái Batman series Batman Begins, Batman 1, Batman Begins, adagi Batman 2 na Dark Knight, adu Batman 3 na Dark Knight Rises na leibane abdi yengo yam phajamne film do adu part 2 Batman jiki Dark Knight da tawbane ba Joker ga Batman ga khenab Joker is na bat ni dana Batman is na hero ni dana adu khenab je Batman de plan tawe thabam taw kan da ma loi plan tawe magi fox adagi adai mai mi myam lei adu tuga plan tawra tawwa ta ne mai thabang myam se a joker is the plans ko do de mai thabang myam se adu ningang ning pudam tawwa ne khud khud sala loi tawwa ta ma plans wa ya te joker de yang se adu ni standard bes na hong bulai adu question no bom yang se siga charak pa mana ba question ma ko adu ga phoi ke no tor se ase yare hoji question do hol rege aduga hoji question amtang yengchi yengji ko maunda harmi je statement ani pirame am statement jingji the algebraic sum tinjana bado of the deviations haba deviations kam deviate away of a set of values from their min dagi kam deviation dawi aide min dagi nangi ke no mayam do khaidoro habani nangi observation mayam dagi min do khaidoro haba samane deviation ai da kam lapna ge haba yargo from their mean is always zero haba nang algebraic sum just tinjana tardi deviation mayam do zero ta kan isne ado ani su state na arithmetic mean nai ni jina adum jaw ko ne ba median dagi adum jaw ko ne ba mod dagi yare ko karamba data gi symmetric for a symmetric distribution hai kai noi ta ke ko ado which of the statements is or are correct say statement number 1 this ungra la ga se ta hena
Noi kana khanga me statement number 1 de sung lan ga da nangi deviation ma yam ti na fall do just sum algebraic sum ma adu 0 da ga ne sin always asung lan ga da kana hanga me sumni jo kisna sum ai nang ngasai du di ngasai mamang da du di tu la 0 da give do square na traga modulus half the 0 da give do sham sundar class over how da ngai na sai 0 da give do tu square half the 10 ga minus 10 ga dum 0 da gi du ni square na traga modulus yaw the dum 0 da ni give do Gandar Baija, Sigandai go, Aduna An statement them some me about them 0 tane. Ado Anis of statement as a symmetric distribution, I thought the Nangi distribution draw some pictarani, Ado some I said per distribution, symmetric distribution. I the symmetric on both the on the right of the y axis. Nangi y axis ke level some right the symmetric way now. Symmetric distribution I say the Tamakalamni. Symmetric distribution is nang khanga dubamna arithmetic means ju median ju mosuloi mana ne symmetric distribution ki definition ko symmetric distribution na ji karamba data no ai kanda arithmetic means ju median ju mosuloi mana ba sigumba data ji bu kai go ya ba symmetric distribution go ya aduna mana symmetric distribution da arithmetic mean na median den chawni aduga mote hin chawkhola kana amne adu ta lali ko sa aduna only the first statement is correct is correct way yare si jam yare Sire na question na inam nga maro ya hoji kan wana inage matam jwa ya wora hoji definition khar na inage important hoibu definition khara koi correlation na ji kaino yang chi correlation na ji kaino correlation and regression na ji kana no yang ja sinoi kan wada di yaw da ba no topic ni ko noi syllabus da di yaw da ba regression correlation and regression the correlation I that the variable anisura never knowing and they according to raise the variable can only variable among katang x ka x katang xi katang dorponi along the xi yi in la ne ani dora ne I go ahead in detail the talk on very chalk definition do katang pig it away ado correlation correlation I have the coefficient of variation cv coefficient of variation the kana coefficient of variation the I give the sigma by nangi standard deviation the kana yen baneba min na yen baneba adu into 100 na do ratio neba 100 is the percentage one am nigo ko kano da khoi standard deviation the min na yel wa baneba adu neba coefficient of variation na je adu correlation ga regression ga jo chama na iba hojiki du ki idea ne aduna sirajo correlation da di aina x y mari lena tuni aduna correlation da jo khoi correlation coefficient ama ta ko ne na sai ju coefficient of variation ai gina adu maina correlation coefficient ama ta ko ne correlation coefficient ai ju kari ne ba ratio ne ma je kana represent do ga ka da r represent do yare ko adu ma je ratio ne ba kari ratio covariance of x amasung y gi covariance ai da di mari du ni ko adu kana yen ga dum ne ba kana yen ga dum ne ai kanda nangi variance ne yen kana standard deviation yen ga dum ne ba kana gi x hai ba variable ani su ga ba x hai ba gi standard deviation ga y hai ba gi standard deviation yen ga dum ne si formula ji ga ya de correlation coefficient ai da di covariance da standard deviation of x standard deviation of y ne yen ga dum ne adu na standard deviation of x y se di puthok ba yai variable ani du gine ira lai adu hoji covariance of x and y ai kai no sine covariance of x and y ai ta di asi ju isam chami ko yar sorti be ai ko covariance ai asam is the cov khatang be ai ko covariance of mathaki covariance of x and y ai ja karam tana te ba asina kamai tor puthok ai kanda akoi kano ga manai variance ka manai to covariance ai ko lokso ki da di variance khatang ni dana variance ka mani variance the summation xi minus x bar whole square hai bani variance the by n har kimne yar ko variance the c har kimne
ado covariance haibne y ju yaur tu redana y haiba variable am ju yaura du ne ba aduna square hapai mahuta yi na haira ne square hapai mahuta kari hapa ne ba yi haira ne yi minus y bar na haira ne smai ado by n si makha smai n taw asina covariance ne ado game nang waninga rete sira correlation coefficient ai tadi covariance da standard deviation of x variable standard deviation of y variable ani don multiply to yela kun sini sirena kemta hainga leite adu regressionize desing by the line gumani regressionize aduna sumaina nang na sumaina exam da sumaina nge khala je regression question hola kan de na gyan dar kan ko line of y on x ai tardi sikariga magi equation je kana p na kanda y minus y bar to y gine line je y gine on x leba aduna y minus y bar equals to x minus x bar haigana to equation of line is amane adu the slope ba ko slope to sida b yara ga slope to kan mana ko ne byx ha ko ne id y on x ha ne byx ado sida byx ha je kan amtana tieba sina sagi du ko samana na to correlation coefficient ha do adu samana se ju regression coefficient ha bum tholo ko ne regression coefficient correlation coefficient ani is ni ko yam important hoi je sigi correlation coefficient ha jiga sira regression coefficient ha jiga adu mathak tana ko variation of coefficient of variation moi is important hoi je exam da tum coefficient yare ko regression coefficient ne kana p ga ka na mai symbol ja byx yang regression of coefficient de ani thola kani nasai line du ki mutung na regression of coefficient of y on x ha tu ne y na halai je y on x ha tu ne yare ko si byx ha je regression coefficient of y on x ha ne bxy ha je byx ha je kari ha ne ba se regression coefficient ne ba of y on x asi khanga domni si je kana na p ga kan si ju ratio ne am da kana r tham biro ba r ji kana no correlation coefficient na sa r correlation coefficient tham biro aduga regression coefficient of y on x ha bani dana aduna standard deviation of y ere ko by standard deviation on x mo tham biro to yx ha bani na si x no makha da mo y da mo thak tham y bani samane nang regression coefficient ja to paju ibe yai ani regression coefficient ani thola ne ba coefficient regression coefficient ja bxy ha ba ma siladi ka hak to bana side ko mana si jina regression coefficient of x on y hak to ne ba si ju sama r thamane do sile ka thang change la ni sigma x by sigma y hai di y do na last la ko ne smana ado hoji hang du question ja regression coefficient ani ja mari kai leina ge sine sigi bxy ga byx ka ani ja mari kai leina ge sine bxy ga byx ka ani je ai amana regression coefficient of y on x amana regression coefficient of x on y have ani je kai mari leina ge have ne ani je mari je kana na p ga kan da kano na p ba nangi r na p ne r hai ba regression coefficient ja correlation coefficient ja ani ga tani coefficient je regression coefficient ha ba ga correlation coefficient ha ba adu regression coefficient de ani chure er ko makhalani bx ha ba yx ha ba adu da correlation coefficient de dugum like de ko bx by xy dugum like correlation coefficient de kai mana ga kan da root over kana ga mana ga kan da bxy into byx ka mana yu haidi regression coefficient ani do adu da multiply to raga square root lobo do adu duga kana ga mana iba nangi correlation coefficient ga mana iba si am important noi ko adu question ani dong ho se du ga lore kai su koi roi minute ke no se kare ko ado kai su koi roi tak tak hotok se question je nda 1 ada atai question ina sana ho se ro ko I hot pangam dre ta sena if the correlation si question je ani jin da formula je ko su koi roi minute tara sa ngoi ila ila bang atani ko re correlation coefficient between x and y is 0.6 waitarba covariance
covariance 27 oitarba and variance of y की variance is 25 oitarba y की variance 25 oitarba adu tari then formula ngai je pha tare what w say what is the variance of x की variance kya wai ni sine adu nai na have hoji formula me am do pha tare 9/5 b da 81.25 c da 9 d da 81 अरे को आंसर यंगजी माना पिरामिड से कहीं ना कोरिलेशन कोएफिशिएंट पिरामिड कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना कई सिंबल ना पिया है आर ना पिया है तो अरे को कोरिलेशन को आर से के दो 0.6 पिरामिड अदुगा कोवेरिएंस हो पिरामिड कोवेरिएंस क्या है 27 है कोवेरिएंस दी COVXY कोवेरिएंस क्या पिरामिड 27 है पिरामिड अदगी वेरिएंस ऑफ x से क्या नहीं फिर में बात 25 फिर में वेरिएंस x ने 25 फिर में ताड़ी x की सॉरी y की वेरिएंस नहीं अदो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था नहीं रूट ओवर 25 तारने अदि वेरिएंस द स्क्वायर रूट का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन तादो ना ड्रॉ अदो ना वेरिएंस ऑफ y है ताड़ी 25 भाई जे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है ताड़ी रूट ओवर 25 है रूट ओवर 25 से 5 तारे सीने फिर में अदो हंगिजा व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x की वेरिएंस क्या था गेस ने अदुई तादी x की वेरिएंस है तादी x की स्टैंडर्ड डेविएशन फंगता डी नंगना स्क्वायर का भी रगा वेरिएंस फंगने यारे को सी फॉर्मूला दो ना साइ फॉर्मूला दो तो कोवेरिएंस की फॉर्मूला दो नहीं उप्स आई ना साइ फॉर्मूला मा सेलेक्ट तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की फॉर्मूला दो r इक्वल्स टू सी फॉर्मूला नहीं तो r इक्वल्स टू कोवेरिएंस बाय सिग्मा x सिग्मा y ना पी गिवने यारे को अदुना यूजिंग r equals to covariance of x and y by sigma x sigma y na pimne adu tar sisna tar r की value 0.6 equals to covariance de 27 by makhas de 5 into sigma x yare ko si hola ga nangna hotar disi kya tar ba nang sigma x se kya ta horone ai kan da sigma x de 27 into 5 into 6 by into 10 से तारे 5 निकल तारे 5 to 10 to 3 3 9 are 27 9 तारे अब सिग्मा x वैल्यू से 9 तारे माना दी कोई सीधी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x ने माना हंगबदी करी हंगबा माना हंगबदी के तो बा वेरिएंस हंगबने वेरिएंस के स्टैंडर्ड डेविएशन के केना के स्टैंडर्ड डेविएशन से कमाई तो फंगे बा वेरिएंस द स्क्वायर रूट का फंगे बने अदुई तारी नंगोंद पिरामिड स्टैंडर्ड डेविएशन से अदुना वेरिएंस पुथोके आइ तारी कमाई तो पुथोकनी स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर ने वेरिएंस आइजना नत्रा अदु देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x की वेरिएंस क्या तानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मिना सी की स्क्वायर अदि 9 की स्क्वायर दी 81 अरे को आंसर क्या तारबा से 81 आंसर से 81 डी इज द करेक्ट आंसर यारे को समाय तो अदुगा अमनंग होलमगे अदि रिग्रेशन द सिना कोरिलेशन कोएफिशिएंट द बेस्ड ऑफ क्वेश्चन नि रिग्रेशन द बेस्ड ऑफ क्वेश्चन अमतग होलमगे अदुगा लोइसल जे समात्रम मोरस in the year 2018 if the regression coefficient of y on x is -6 y on x regression coefficient just sine and the correlation coefficient between x and y x among y की मरकल लेवल correlation is -1/2 ni then mana hangi je the regression coefficient aduna formula me am the power the calculation ni ko jo guess formula me am the power y is 1/24 minus 1/24 minus 1/6 1/6 era ko so pyramid kai kai no ani thoksi regression coefficient pyramid regression coefficient di ai regression coefficient pyramid
regression coefficient of y on x haibane adu ita byx haibane to asi minus 6 pirame adu correlation coefficient ju pirame correlation coefficient de ni kai symbol na pi haiba r na pi habdo -1/2 pirame adu mara ga haji kai no then the regression coefficient of y on x bxy haibane of x of haibane ko of x on y si putu haibane sire lai na sai formula ding jong using kari formula sinaraga ani dugi mari do r equals to root over bxy into byx sinaraga nangi r ki value je -1/2 aduga root over bxy ki value de khoi khangde khoi puthok tu ni ado byx ki value di -6 nang squaring both side nang square ka tar di si 1/2 square di 1/4 tare are ko aduga bxy aduga -6 adu ita di bxy ji kya tar ba si di 1/4 into -6 adu ita bxy ki value ji kya tar ba -24 adu ita di regression coefficient of x on y ji kya tar ba 1/-24 adu na option number b is the correct option cr bo mayam cr na bon thaina ro adu ga ahen bo question mayam lai de adu na sa ho sa ro ai mathing mangam je dum je group to thaga na ro hena noi khang lai ta yar ko atai yana drabo atai di aduna ngasi gi sira kanyanaba yathang ni jari pinabirasi. See you in the next video.